novi video. Danas sam htjela da vam pokažem moj kućnog ljubimca. A to je? To je baš Lena. Lena? Da. Baš je sladak. Slatka. A ona je Jack Russell Terrier. Mnogo je zabavna i voli da se igra. A sad idem da je prošetam. Ajde. Idemo. Lena mnogo voli da šeta, a sad idemo malo da trčimo. Ajde. Drugari, ja sam se baš umorila, ali Lena ništa. Zato sam uzela ovu loptu crvena zvijezda. Ona se obožava igrati sa ovom loptom zato što sam ja zvijezdaš. Hajde Leno, idemo da se igramo. Leno, izvoli. Čekaj. E, tako. Znači ja čuti. Tako. Hajde Leno, hvataj. Drugari, ja i Lena smo se baš umorile. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao drugari!